ahlala indoda athi mara umbonile umkhulezi mara umbonile umkhulezi uhlaka ungitshela ukuthi elikhuleni mara uyenda njani nguphe yini ukwazi ukwenza kahle yekela ukuhleba busa sikutshela ukuthi imali yakho kanjani abanye bamathabela mabatshela ngokuthi invest emabhizinisini akafuni lo munye uthi hamba register icompany ukhona ukuthola umsebenzi akafuni phela siphahla kunamaquantum anganani kunamaquantum ane futhi njengoba umbona so umngani wami lo ngimatela yonke into nayo yangadela angikhumbula ngena kasipahla abathi ngena ngalo ungangeni ngalo amen wasala amen ngene konke ngena ngahla mina wale nto sayaphila uNkulunkulu uyayibusisa mangifika ekhaya la ngihlatshelwa bangibuda ufuna ukudla inkomo ufuna ukudla imvu ufuna ukudla yanganesela and then ngifike ngithi mngani wami hayi ngicela uhlaba imvu ayihlabe bayende ngidle ngisuthi sezwana bazalwane umuntu angikhulumi imkhulu angithengi ubuso bakhe ngiphela ngimsaba ngisho angithengi ubuso bakhe yinto ayenda kakhe ngisengathi mangivakashela ekhaya ngathuka ngathi make elikhuleni le ndoda ngalendlela ngiphathe ngayo ekhalayo please make sure ukuthi the same treatment ngiyithole kakhe ayithole nala ekhaya sezwana bazalwane kanti ngomuso ukuthi wami umfazi ngaphiwa uNkulunkulu uvela ifunza ivaliwe sezwana bazalwane asekeleni ihlebo man ebamadlopho asitheni ngenkonzo abamadlopho siya angeke siphinde sihleba khulumani sayekela kuhleba yekela ini Uhleba. No more hlebing. No more hlebing. amen bazalwane emani awuhlebi wena mara yepartner yakho la eceleni kwakho ungafati indzaba letathi hlephula ngomlomo wakho ungasutha ukuthi mara ngilokushela ingubo naye sezwana bazalwane sithandana sonke bafowethu asibone imadla kaBaba sikhombe esibili sekele kulikhomba eceleni sezwana baholi into uNkulunkulu osibusisa ngayo ukuthi sithandazele impumelelo lokuthi imphefemulo yalabantu esibalidayo ikwazi ukulibona izulu angeke ibone izulu thina sibheke eceleni amen bazalwane ebamadlopho jabula ngokubona umzalwane wakhe angene kubishop ngoba kadekami inkomo jabula ngoba ukuphi isandleni kaBaNkulunkulu futhi mangamzondi lo ngoba umzalwane wakho lapho uthi umtshontshela abazalwane awunabazalwane wena anginalishuku sezona bazalwane tekelani umzondi mangabe umzalwane ungene ngale jabula ukuthi wenzeni lo muntu usayibambile ivangeli kaBaNkulunkulu ndenzweni and then emphathele bazalwane inkonzelo uma upha make khulisa kanjani mina ngisazomshaya imali noma i5 rand ngokushangayo ngoba iproblem yami nami isiko lami engafundiswa lona ubaba the late ubaba wami ubaba uMalathi mangifundisa inkonzo yokupha bekangafuni simphi imali ngetandla athi isimasimpi imali ngetandla siyahlola ngoba imali yethu akufuni ubambe itandla takhe kodwa kufuna atukwayo athi uNkulunkulu ngiyabonga kubo bonke abantu abakhiphile noma kubo bonke abantu labathethe khona akubusiseke isho njalo mana leBhayibheli akunala iBhayibheli ithi babala noma bafika benza njani bafika babeke enkosini inkosi yaphakama yabona that my faith ukubonga bonke ababeka kuSisi babusisa yabona mina bafowethu sekhathele ukumtshela ukuthi ngapha 500 la manje ngiyothola 3000